Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Nakapor kumbangan suban ya pi ba balay ngiwan ra daka senduk, bangin penpau sa kasorkar. Ba lada pi ong pirayangi daka ni kasenduk na pirayangi banjada umdei bangi provok umdei bingi tiang no hendrai kani kadi kajing sisa balai ngong kani kadi kajing sisa haduh menta nginang tang ban kedau keti hendrai himnang ban kedau dikelenti ngi keno ngi ben ngi ki magistrate ngi ben ngi ki pulet namar ba kimla ban pempai kuli hendrai ngimdei ben ben yiki ngidei ben ben yiki sarkar bedai kani tang political will klaim ke political will wat namot ba pinla ban pempai kaseng hitu kala sei dak senduk mediap ha kajingalang ka pelalong ha pelau jong State Central Library sobakan pelong ya kajingthang mombeti hakani ka senduk ke hitu kala tho rest in peace democracy hakani ka jingalang nalor ki khot jong ka hitu lawan banya sim mentalang de riu pai ba ban pen pau ka jing sngoulem lor ka jing sha sia diap ki sangut ki nong snong jong ka snong mukro ha ki pulet asam ke jingjang po bordar man laki khap kejing snusi kebangi ngiyoi ke jingjang po bordar man laki khap bordar ke banganga kwa nong ne ki khon samla jangi ki thang gamin sim balai apakah sarkar kamala kekelut siang rum dan so kanjeng kumlo belegi kun samla jungi ki yi ke jinge adu kan ne bagam yu yi kalawai ke jongki seikin lej ngaru adi wei kun samla ubang empat juyeng hakano platform ngan yo ban keren kumha kini ki bentah hendrai haba kadap ke mensim ngamla ban pai haba ile jong ru ngan kit ke hendrai umdan bepet ingi ki ino sangsat yegi bepli sport bordar mukro ke belajar lashwan le thombor kinong asam ki pulis asam amno ke jingile ka jongki kerkom siat yiki kelapen keta mat yong yang iwe piwe hamtam ki kun samla kakthang bat ban petru kalawai ngilado jingkermen balai ngimioi kata kalawai jong sarkar kabaki syong kisngo maki gila abiang hendrai kiklet ya kajat benriu ka jongi ngimam keno ya kei kabaki long kwe kilong pa kiladap yat hendrai ai kali kabamenta ka present kideban pet bat kadeban yat bangideban yo e ka solution ngideban yo e ka justice ni benta kitu ki bayap ro bat khamtam ki kun samla ki jongi kanno ka lingkor ka ba ka ba kimat kani ka seng hito haba ngi bat ki principles ki jongi ngi yeng scam
bat kumno menginyaki inyak sat na benta kari bat kejat benri ko jongi katno ka minority ko jongi kalong mengisak kenyot ben mbiang syo uput usam kambiang syo kanu jim penyat administration ro hado lai jenjar ban pet kam dai ka sen ka baang handai ngin ong gimla syo ban ken ke jingle bor jongi pulit asam naga por iki prado prasam jongi ki bedon markab bat ki kai kum ngaku ban ong hang ni kini ke jingle jongi sen perkat la dai bani ratier tamako samla ngi dai ki bestat ngim dai ban le kum ke be ngin perkat ngim don dai bat kita ki jaj beriu hang tai bat ki jaj beriu asam pula kran sket dari mene ngidon ke jingi kita ki neighbor state jongi ngim don dawe bat ki henrei kini ke jingle bor jo kinish ki por nagi por ki por ko perkat yangi ba try ka dawi ke de jingklat jong government jongi ke pen mau yang aba hakisna melele akan mau yo way UMP jongka Mizoram habagi pulit asam ki persyang ki yele belai bagi pulit jongi ki yele belai ki melak ban yadai ki beri jongi yang tei kini golong ka ba persausi berpemberita ringi ki samla kumbat sepetur mau mensua ki arhajar sinem mensua kat badang don ki singking etir jongi ki ba abstai bodar ngakan mau ki imsuk imsan ki beriu teng kini ke perkat yana imat lada ka sorkar kam sim kiang ngim bansi hablit no sikejuk ko barim tegumta ke sorkar legja ka ege ke deban bakli keno jingjia ke ba dari kimla ban yadai ki jaj beriu jongi badan hangtai ngatharai bagi samla jongi ki khondap sendan jongi ngimban se ban mi ban snakem ban yaratier ban yada hi leg jongi jaj beriu jongi ne biang kumnu samla ke jingkular bakemon ban penkulmar snong katau nrei banyele ya ka hok da ka jingti beriu ti blai da kalenti ke babet da kalenti bang yong tin pereng blong dignified kawai burom yang ini itu kita berkhlat, pada yang ini kejat beriu. Kemensian kejonga, kejengduai kejonga berjongi, kedan bagi itu kita hindringut, kemensian kita beladu, kamtam kita kita nak jelak jongi, kita belah susah ya bay, siasat pathar hangte hagi pulit asam, nisngau melung, nisngsi, habis berkhat kamtam, jika yang kejongi, namar habis kido, yukpa kayeng. Justru kami tang mensim, dari deru kupa baai, kata kejengsingan kayeng, dari kupa bukit bapa kayeng kesem. Perkumta kami mensim kejonga berkejongi, nisung melung apa yang perkat itu kayeng. Penibu kejeng dua kayeng jengki, penong ifi kum itu, lada don kanu kepangilak penlihat am tak itu kayeng. Lada awat lah kedai bangin nyalum bisa langkum kejat benriu, om tak mengin nyepet tangan sorkar. Ini dia benar kata, nah keluar penyerap ifi, bangin nyalek. Dia kata kena mangin peni, ba om tang nakaktian, dah ho dekat kamru pengilak penyerap iki. Ngong ipi ke jingkular jong ke sorkar, bakan ai kata kesanlak, kanum long ayai, namaro kupa jong kayeng, hilapan sutu, kanu ulapan kamai ke jikim jongki. Kumta ke jingdawa ke jongi kalong ru, bagi sorkar om tang bakin ai tai pisah sanlak, bantang sislam maslam kalak kando. Hindai bakan ai pat, dakawai pat kalat kanti, kenang bagi jingyo, ke kamai jong tu kayeng, kanum tu, hindai kila bagi kun kikti kinong sikiot, kakak ke pulih ke putih jong kikun, kanum tu no namar bakupa kayeng, ulak kalat. Ketaro kadai kawai nak jingdawa, ke bangi ingi di penbu, ke sorkar. Ong ipi ba habang ipet ikadi ke jingja, isko melung. Namar balai bangi ka liang om tang ka pipet ya ka bodar ni pipet ya ka bon ki liang jela jungi la sadien sisa nilong ki jela ka bangsusi apa pipet kino ki report ngilap hak jimpule haka bedi baka kot ka khia ngiran hang thi hatmir do nganong ipi ngiladan sanpus nam kanum kran bun ktin sanpus nam mentang ngilada yo jing jela Hakajo kesnam sanpus nam ke Bangladesh ru kelalong kela yo ban celebrate menjum snam ya ka sanpus nam jong jinglong
jong jenglung yo independence ke Bangladesh ke por ke yo independence kat khandai spa nyuhui namar ngina perkhat ke Bangladesh pun sin giong bari kari ke baduk ke bari ke basatap ke Rayong pi sanpus na men so Bangladesh ki badana property line ki don ke prapusan persen naki ki beri baduk tam ki wang ki BPL mentah ke Bangladesh ki don tangar 4% Kibriu ke badan hapa ka property line. Lara pipa ke Bangladesh kari ka wei negeri ka ba ka jengkeu ka yo ka kot kalong ka fastest growing economy ha ka morok ka wei ka pertai. Pina pai ka Bangladesh ha ka jengyap jiki khulung infant mortality rate kelahiar sadu arpu na ki 1000 ha ba kari ha ka jala jogi ka dai ki propo ka nai po. Kai ka mon ko abdong fi kalong ba habangi pai ka jala jogi bat ki wei ni so tho. Bakal don sisa ka jeng sadien. Don wei ne nongkran wang Mene bah bagi paji kisamla kadan kajing kisong melong namar kisong melasai kakam kajam kamdon kono kala ka future bagi paj ngadon langut kikun nganong ipi ngami don future ka jala jangi namar kumta ngasong bakum ka hitu bagi kisang ide banyawan lang banyatei kari banyatei ka jet benreu om da kajing khlut namar kam to ya pa ja chatai ngiliat so nya dat pan hangi namar balai kawan ra tangi kajing turan yangi ni penturan ni ka yo ka kot kijungi ni pendu khau do bam do kamai kibriu kijungi kumta ka lenti ka digai ka hitu bat lesi na ka jing yalam ka hitu kiwi kiseng kin suthu bakadan ka lenti ka bajajai ka lenti ka bhak ka lenti ka basuthu bagi ya chakanan bagi nara ka justice om tangi hitu kibriu ki pada la kla nrai bagi yara banraru ya ka hope ya ka jala ka jungi ini kitien pensengau sei pi kan lihat halor ka to kijing ya kendu jongi yo he do jongka commissioner resident te hadin bangi la ya tai ngala pensenguru ba ka ei ka baja hau ar hajar lai kala don ka jing syakit kibreu jungi nak thain mukro bat kala sya penyap hakiseng le no kata ka dei ka baja hau ar hajar lai bangin ya syai te kata ka dei ka history ke bangi pensyai ki te ngi ong ba kai ka belajar ngi dei ban yo ya ka hok bre hadu menta gitu kinong yo kim phat yo ya ka hok te ka baja ka mento ka singiru kolong ka ba pen par nyang kriat ngi ki khon samlang jat ben reu kham tam nga dei na ka to ka thain bat ngila tipru kumno ba ka jia chatai ka jinglong ka jingman te ngi shu kuntu iki pat nong song snong jong ka sor shlong yiki kunhon bapher ngada kentu ye pi ngada karpat retro sobha ye jai badai habakut kasngi jenjar mengi ki basong shatai ke bangin sya pentik na kapor bas kawairu wat mut baka hitu ka tiang yano ne kasmi yano henrei kani ka bamenta perkhat balingi shim na kasni sajan namar baka don ke exam kita ki khun ki bela exam ki di ki do snam la jong te habangi ong i je kari ke jat ben reu kum ureu idring haban pen i shisha ya kata ka jinglong reu idri kum banga ong na kapor nim tiang yano henrei man bangi mi syamadan kesenduk nila pengkre kata nan pen i pi de saki ba ke demokrasi hi hapo kejela ko jongi klayap takdaw kum kadak man penpau ba nakapor na kumbangan suban ya pi ba balay ngi wanra de kesenduk bangin penpau sa sorkar ba lada pi ong pirayangi da kani kesenduk na pirayangi banjada umdei bangi provok umdei bingi tiang no hendrei kani kadi ka jing sisa baleng ong kani kadi ka jing sisa hadu menta nginang tang ban kedau kti hendrei himnang ban kedau de kelenti ni keno ni ben yiki magistrate ni ben yiki pulet namar ba kimla ban pempai kuli hendrei ngimdei ben yiki ngidei ben yiki sarkar bedai kani tang political will claim ke political will wat namot ba pinla ban pempai but sokawairu pitem nam ba kini ki
ki sipai jongi lane kita ki pulet kimla wan pampai kuli syak Asam namar ba ngidang hakaju ke join kedar Meghalaya Asam kedar ngan pai kendiat sabarim porbaja halangpi wanu he jong Asam khni lut ya kesulai kata kadi ke jing sisa ni haban keren ke jing sisa sansna menswa ngila bakla bangin jet dikidiang ki mau kusiet bat ge businessman takadau kebaja hamukro kadi ke jingle ke jongi ke jingle jonglo akan mau mana mau penyang yaki mdai mapi manga kamdai show ke benta bangi haban kiliang yaki nada phi kwa bagi khun jong phi kin shong sok shong sngan ne phi kwa bangin wan thang mo mati manusnem na karai kadai kajat benriu nada phi kwa bangin wan siwan man kapor bangin yes ngolem bangin yo kasong tengka na sarkar Meghalaya sanlak riu lak yo se kadang he dang la ka men sembriu ne dang la kaspa na ngan kran ru ka basai we are not citizen of India ngimdei kinong song snong jong kari India hendrei ngidei tam kinong thebut kad ba ka sarkar India lene ka sarkar Meghalaya kam ithu yangi kam recognize yangi kam sngap ya ka jingdawa ka jongi wat mut bangindei kita kinong song snong jong kari India hendrei ngi long tam kinong thebut ngidei benya sai kata ngindala don ka kam ka jam ka babiang ka yeng ka sem ka babiang ka lenti ka umbam undi ka babiang hangta ngila dei sisa kinong song snong pura jong kari India hendrei man lagi sansnem ka sarkar India ba ka sarkar Meghalaya ka ithu ingi tangha ka por election hitu hikeyeng kong ka freedom ka jingla lot ka hok ba ka jing sakri ngingin kren ka hok kata kadi ka hok ka jongi hi but ng kren ru ka basai syaka sarkar Asam wat num tenju yengi ba nginut sisa banle dikikam ladapi tunjuk we are ready to fight against any people who want to destroy our state and our land kata kadai ka kerwo ka basai we are not against the people of Assam we are not against the people of Meghalaya we are not against the people of any community, but we are against the government of Meghalaya and the government of Assam. That is the message from the Nyotrap Integrated Territorial Organization. Thiet lani sha penbet yo le se ngi dang kren hang ni ka jing sisa phi la sai le chisngi one ki businessman ki banang ban thau ye ki an ban palat do yong ki thau ye ki jing kieng hendrei ka I ka bajia menta ngan ye thu ye phi tip na am maka central government haka yo kam yo jam hapo kini ki centralized office ngi de hadu 100% kata ndon batip hendrei kini ka sarkar Meghalaya ka tip tik ka thep dagi breu lo jong kata kam di ko demokrasi nakata ka daw ngi tho ang ne rest in peace demokrasi ikran be ye jing sisa ngi don ru ye ke duler ke babiang nimju kran hasun nimju kran halaer hendrei ya ka bangidei ban pensngau shapi ki khon samla ngidei ban pensngau bat lada kani ka sarkar kam ai jing yada ye kitei ki paradok parasnam ki kur ki jat ki jonga ki jong phi ru kumju te kani ka senduk kala khre tip ya phi ne yangi bishar ma phi la ka dei yangi in leit ko basok pe yo ka dei ya ma phi saparkhat ma phi lakan mau ba kajing yap nya haban yap hi la kana kana rukum ban bang yap pang bah bang yap ngan kum unu riu yele tangita hi hap network ka ba u DGP u la her satai u kendum jonga ukren do kumoi u pensngo ba ki police hangni kimju shong hang to ka khap andre ki kiosha lu shaw lum te ki batai no ki ong ba yi kinong rep te le se yu tu medam imla ban inta ban kala to ngamong than hendrei ka sarkar bat ki he pulit jingsha kila de ban batai lupa uno uput jong ka Meghalaya dei ban leit boy ki kum ki diang ki mau satai beli ki di ginyot ban sulit berat satai klem da batai kata ka dimakishan
kata kadi ke jingle jong ke sarkar kidi ban batai ke umdi ban shu lejbu kulmar te sakma wadi khulung kena ru menta phin lejbu shano to wa ban wan phai kata kadi ke bakane ke sarkar kelong ka ba matla ka ba kelot bat ka ba selen ru kumjo kaba lawan ka lo bedum hapo ke snong mukro kene kadi ke sembol ane kata ke jingpha sunglam shaki ba kinyo yaka Line in Bluetooth. Yes,